Okay. Masambe sobangena. Yebo bagcekeza nompingi mfuthi. Batsho njani? Kwalahlekani? Walahleka into eziningi baba la endlini. Walahleka amaphepha. Sengi-aplayela la majaji lawo. Sengumbize amajaji ngithi ake kuyasho ukuthi lendlu kanjani ukuthi siyayithola lento ukuthi no. Lendlu la basikhipha ngothina sibancane. Bengihlala udadewethu ithu sibancane. Lo baba lo namanga baba. Unamanga. Kumele abuye lo kokwabo. Makabuye ukwabo. Ayo lukusolungisa indaba le kamasipala le ukuthi masipala lendlu angayidli. Ngoba ikoloto lezi azakhululiswa la kuwe. Ngitshela ngendaba zokuthi wena wamthola emajajini. Ngikutshele ngani? Yabona istory. Ngikutshele ngani? Nina futhi niphume niyolula lendlu yakini le. Futhi anilweli. Niyongena lapha kuyini lapha. As long as usho ukuthi indlu yakini uyongena la. Akashonelanga la. Mina nangiyana ku True Commission baba bakho beyangahlali. Namanga baba yazi wena namanga. Wena namanga kaShomthi. Baba Fakude, right? So, yeah, what would have been? So, baba niyaphila. Hayi siyaphila Niyaphila. Ngicela before singene endabeni uzintroduce ukuthi ubani. Utshela babukela ukuthi ubani. Mina nguLucas Fakude. Okay. Ngithi ngazalelwa la eThemba. But manje sengihlala le David. Why ungibhalele baba ungifonele yini? Inkinga yami le ndlela ngihle ngazalelwa kuyo kodwa eThemba. Ya abasithathela yona nodadewethu ibonda. Ukuthi beyikolota boma 3 months. Lezo sikhathi leso irent kwakuma 16 rand 17 rand so ungasabi ukhulumela phezulu ngithi umama wami angahlali nathi ya umama wami akahlala elungwini yabona bamaneza embenyama yabona njalo ngithi manje isikhathi ke bazokuhlala isikhathi lesi kuba nale 3 months le ngithi manje leyibonda lezi ziyeza lapha nazi isithuthi sihlala sodwa information bethole kanjani ukuthi sikhulota mali in beza ke lapha ke bafaka ingithi ukuthi siyakolota thina fanele siphuphe ukuthi impahla la nodadewethu 70s so reason ukuthi hlanganele la kamasipala yini la reason ukuthi unokuthi manje siye lapha ya kule yandlu so angeke senze next lapha phakathi la ema-office kamasipala we're not going to be entering there lana kusho ukuthi singababuza ukuthi ngoba kwi-office lento yayenzakala la basho ukuthi nangumuntu manje wale ndawo le yandlu leya uphethe amaphepha le umuntu ohlala lapha ya ongasiwa lapha. Okay, le ndlu yakho ilahlekile late 70s my 80s 79 89 so okay yeah okay indaba zakudala yeah so uthi indlu yakho ilahlekiswe indaba zeyibonda yeah ukuthi abantu beba-involved esikhathi siningi vele into eziningi bezenziwa yibonda ngapho wena uneproblem yesibondeni sibonda simixe kumakhansela whatever it is yabona mhlawumbe uye lapha ofisini bathi sibonda noma ufika lapha ofisini fanele uthathe isibonda uye naso lapho ukuthi izibonda bezokwenza into eziningi yabona bathi mina la ngihlala ngakhona lesibonda sihlala eduze naso sikhona lesibonda la sishonile awu yawo sobaba omdala nje yabona uye lo waza nale advantage ukuthi uyasibona ukuthi ngisho sihlala sodwa la singabantwana yabona bayenza lento yawo namakhansela whatever yabona omunye wala ubaba wakhona lo bekayile njani ekhansela la kunendlu enhle le Facebook lenhle le hayi izinhle zonke lezi zinto kuyale izinhle ezinkulu lezi ya baba lona bese ngifika lapha kwakhe ngingasamtholi nomntana wakhe wentombazana besekazi uthi lo uthi angikho nangifika hayi baba kekho hayi ubaba usemeeting hayi baba kekho hayi baba usemeeting imali ngiphethe fanele ngiyobhadala ima kancane ne leyibonda lezindlu bezizidla kanjani besithatha indlu ziyithengise zicashise bekwenzakalani lona ke kubaba ke uthi yena nasesilapha ecourt emajaji uthi yena bekaselistini abantu abamele indlu ya bambiza ke yena wahamba wayeboleka imali engange 3000 emsebenzini wabuya weza la nje wathi listini wakhipha le mali 3000 bamnikeza isikhiya bathi makuyovula lapha bathe ngaqeda isikhiya thina bafake ingithi singasakhona ingena uthi ke wena bathatha isikhiya bayongena lapha
ijaji nalimbuza lithi baba ngeke uyoboleka imali engaka ilungjani emsebenzini ungatholi islip ungatholi iphepha next ukuthi hayi mina banginikeza isikhiya nje kuphela. Ubaba muphi manje lo hlala endlini? Loya lo wathenga lendlu. Njela laba abantwana bakhe laba abasele manje ubaba nomama bazona. Mancane. Hey, yeah, we filming this during winter, so scout amaflu nayo baba ngiyezwe khona. So mamela baba man. Yebo njani? Siyaphila. Bafaka ukuthi lendlu ithengwe umuntu ukuthi uyakolota i-loan emsebenzini wakhe. Or uthathe i-loan emsebenzini wakhe lo muntu. Ya lo baba lo. Bathi nafika la e-office ngathi bathe njengoba nayi indlu boselistini fanele uze ne-3,000. Okay. Hamba waye emsebenzini waboleka i-3,000 wabuya nayo i-3,000 nabuya ne-3,000 futhi bamnikeza isikhiya ukuthi hayi songayongena la. Okay. Kanjalo basekathola indlu lo baba. Wayesekathola indlu ke lo baba. Sound like ngathi lo baba ngathi bekamsulwa yena. Ubaba yawashaywa naye. Yeah. Kodwa manje ijaji seliyabuza iphi islip. Ijaji yinye into lethi summarize lapha awazi ukuthi boboleka imali engaka emsebenzini. Uqeda bangakunikeza islip semali engaka uyikhiphile. And into is two. Lo muntu abe mhlawumbe bekakolota irent la. Irent beyingafiki kule amount ku government wakudala. Hayi ukuthi njengoba 3 months ngeke izibe imali engaka. Awubontu le wena urojiwe lapho kule lento abayenzi. Ngalo uma kule hansi lo muntu fanele abuyele kipo. Beningakanani lento menza kanti? Uma 13-14. Ubekuwona noma nodadewenu? Nodadewethu. Udade ubani omdala kuwena udadewenu? Yebo. Okay, yazi kwenza kanani mina the way ngiyazi ngakhona. Back then benithi manje bancane. If lesi abazali bashone early and then nani sesebancane ni nodwana endlini. Le government beyala ukuthi abantu bahlale abancane. So ngasikhathi they will be saying this makutholakala umuntu omdala mhlawumbe wasefemelini izazongada ahlale nani lokondlini. Mara kusho ukuthi indlu yakhe bengaphiwa lendlu leyo. Bekafika nikade then ukuhlale la kanjalo ukuthi ube nomuntu omdala lokuze endlini. Yabona. So my question is lo baba loyo bekuyilungu lomndeni wenu nawo kanjani? Benimazi? Yena yabo mina njengami la kunabukana abafana abangangami intombazane engangami ngathi sishonile nazo. Lokuseli lokhu ngathi so second of last born. Bebahlala ukuthi thina sihlala kule section engapha. Bona ngathi babacacile section engapha. Manje le ndawo engihlala kuyo mina se-Eastern. Nabandlula ngale beza ngapha njengoba beza la isenta nebandlula lapha ngakithi. Bekanomuzi lo baba. Lo baba ashilo bayenzani khona ngathi into engayazi mara bengibona ngajwayele bandlula lapha. Okay. Yabona. So dukuduku sekakushaye indlu. Dukuduku awuye lo baba lo. Okay. Ngithi awubaba kaAdam lo. Lo kunye umfana lo ngangathi sidlala naye ibhola ke somjwayele nasebholweni. Indlu yakho ithatha umntana kaNkulunkulu mosithatha uAdam. Amaphepha Adam uyosele manje. Ukusela uAdam lapha endlini. Selo Adam. Adam angimazi. Ubona amaphepha waphethe ukuthi Adam angimazi uhamba uthi yini uAdam wathi uyasho nasilana uyasho hayi ngiyayibona thini yakhe ngiyahamba. Uphetheni la. Title deed le nale state. Title deed biza wena. Yebo. Hawu. Title deed uyagangwa ke musimanje. Nale statement yasemajajini. Siyaya la kulendlu leyo uzokumele siyaye kwaDam. KwaDam mhlawumbe indlu yakhe yena ile ithi ise-Eden. Ise-Eden indlu kalokuzo. Legal Aid South Africa. Hey, sobuyela semalweni mfana. Hayi laba bangibhazisa labenda abaphoxana abanye njengababofisi. But manje bathi akusekho maqedwa. Akusekho maqedwa la. Bathi akusekho maqedwa. Ngikhuluma nomunye umuntu wathi akusekho maqedwa abawabhadala. Yabo kuthi ngiyeni 2017 kwathi 2017 ngathi ngiyabuyela lapha bathi hey cabanga ukuthi imali yakho i-tax asisebenzi la amafayilweni maningi. Ngathi mina ngithe soon mos angisho manje bengizonibuza ntwana boloko ukulwa mos 2017 ushayela ama-affidavit lana Lucas Muyelesi Fakude
uwe lawyer ya ufuna ukuthi ngixolise bathi miyolisi yeah bathi yes ngixolise bathi miyolisi ngolisi okay awuba correct kangani hayi phasi libuye seninje lendlu le ise 3654 angisho Shongwe Street la ngihlala khona la hlala khona la yeah eyani manje le Vita yabi David lene bathi show I'm the rightful owner of house number 2 Kawu Street Kwathema. Yeah. I request the court in connection with the house issue an eviction letter to Mr. Sibanyoni who unlawfully occupied the house. Ubani manje lo? Sibanyoni uye lo muntu wathenga lendlu Sibanyoni. Not to what time? Adam umtawo. Bekasaphila uSibanyoni. Yeah. Impi yakudala. No, mara nje wena iclaim ngeke iclaim ngadaba. Sibophisa lo Sibanyoni. Nathi kwa Sibanyoni la. Okay. Yeah. Amaningi apha kwakho la ku Revco elani leli. Leli lala maqhwetha lawa lana bathi lento seyila kula maqhwetha. Ayifuna le amaqhwetha afana ayithengise le yandlu leyana alethe le mali kolodwayo la ofisini athathe share yawo. Oh, I see. Lendlu yakho ikoloda namanzi yana. Nala amaphepha. Kolodwa amanzi nerent ngazi nani. Nali past that. Akabhatali manzi lo muntu. Ayenzi next. So wena ufuna kwenzekaleni manje ngendaba zale za That's why ngithi mina fanele ngifuna ukuya naye ecourt. Ukuthi nangifike ecourt bese ngithi mina khani ngiyocala ukuhlala manje. And then lento lena fanele ubone. Ufuna ukuthengiswa indlu ile ukuze ibhadale. Ibhadala manzi uhlala kwafunda khona ke. Nje statement ngisayises samachachi lesi. Leni iphuma lapha emachachi. Oh no manje nje baya ngiyabona ibhalile icourt la. Yeah. Ngibona ngilandisa. Bafakuthi. Yebo. Wena ngitshela istory ngumamele mina I'm doing my ngiyaskena la mina. Yeah. Like history sami la my video should look like silence la bantu bamanga manje kwenzakala. Yeah, all right. I believe ngiyaphazamisa mhlawumbe uyafunda ngisho. This video is sponsored by Foslo Fitness Gym. Foslo Fitness Gym itholakala eFosloras, meaning ukuthi mohlala Sprayed Katlego, Thokoza, Sprayed View or any other place near Fosloras. You're welcome to come and join us at the gym. Le gym ke akusi gym kuphela, it also has ama activities athize such as our boot camp, at time in ama trip athize ukuthi akhona zoyiloko gym and any other thing you would like zifana. So each gym ke lena ke is designed for almost any categories ongacabanga ngawo mhlambe womzimba. Mafuna ugain weight, you can join the gym. Mafuna lose weight, you can join the gym. Mafuna kuba usikwamkwethu, uStivan, tough guy, you can join the gym. Now let's continue with our story. Akusabonakala 1999 yana. But lelo kuza le indaba zabo 1983. Ujudge lo umsebenzi wakho uyenzile. Another David. Hey. Okay, mama sengiphethe yase court ne. Yes, judgment yase court. It's easy for me not to go on yezwa baba. Yeah. Ngifuna itackle deed manje ukuthi i-team lento lethi ibiza bana ngisize mhlawumbe zayikoloto zakhe lo muntu. Leza le. Sibona ukukholda amanini lo muntu lo. Phela khona ipinki ke yabona ukuthi la kuhlebuka didzidzi la. Ngiphi tackle deed wona lapha mina ngiyaskena la nezinto ngiskenayo. Right, tackle deed. Kolo 267. Hey. 47,723. Hiyo le mali koloto ile. Yeah, ile maki. Afa kude wena uyipension wena unayo le mali. Manje leka consumer It's fine, akusi. ka consumer bangifonele bathi indoda ubolile lana yini ungabhadali ikhotho ngathi mina ngisasebenzi mina na 20 years ngasebenza nasikoloto engisenzile bathi hayi baba Le lokuza ibiya ecourt le. Iletho executorship le. Akusi deed. ikhona lapha This one. Deed of transfer. Okay, yeah, now we some Kabala boy. Unangaki lo mfana siyakuye lapha. Una date.
running 40. Yo nalabo lokugijima 1999 boys bakwenzani mara futhi And abantu abangenzi next nethi umthetho nje uyiwo isifani masiye yazi baba mane I'm satisfied ne iphepha leli unephomete yakona Kometia ayikho. leti phomete ungabe ngifihlela amaphepha manje ubona mangifihlela information Ngiyakuphenyelela. Athi detective pomete. nafuna le okay na residential like bathine permit ne ngifuna igama lakho manje lana mfanami la Yeah. ukuphi la kunonomeni kunolokuza kunevale kuno nawe yakunanga umeni lokhu benibhaya musa Hayi nilaba abantwana babomamncane. Abantwana babomamncane. yazini mfana omdala we good to go you know what mina I cannot wait ukuthi so that akusiye lapha elokuza endlini ane sengisatisfied kahle kahle mngani wami with what you have ane yeah okay masambe siyobangena Qala la. yeah siye lokuzeni ngizimela ngitshela kuhamba ngisho Yeah. nalo ukuthi like kumele aphume lo muntu endlini akakuhlalele ukuze endaweni wrong kumele aphume bakuhamba ngalungisa ngelokuza izinto icala ulivumile lo baba ngisho ukuthi indlu akuseyakhe What you appeal? But which ground? If you guys appeal, you must know which ground you appeal on. So appeal namhlanje. Mazambele ubaba akazi appeal. Abantu bathi appeal yona. Tamkhalela 1000 yakhe. Why? Mina bathi wena kumele take deed. Yazi ukhona take deed. Khani ungaya ke la. and manje simnandi Ngiyani. Mabathi manje nami ngisindidekile. Yabo ufuna ukuthi nangizoya lapha ngasiphi steps. Yabo bana sengifika lana bambiza lana. Kuthi khona umuntu usisi nje wangibona wathi lento ingaphezulu kwamandla ngakho. Kunawo amaphepha kanamaphepha lo muntu. Wathi yena kanamaphepha. Lentwana sengiphuma naye lapha iyangixoxela. Ithi hayi lo sisi mina ngikhulumile naye. Uthi uzongenza take deed. Yona lento hana le sengihamba nayo manje. Manje singiyilandile sayenza la office. Nase sibuyele emuva seyangitshela. Ithi lo sisi lo thisa ngeke. Lo sisi ngiyathi wena ufanele nenza iplan njenge office ngisho mina ngikwazi ukuthi ngiyigibela. Yini bani ngikhombisa hayi sengaphezulu kwamandla wami. Ngimangathi manje ungaphezulu kwamandla wakhe umuntu lo. Uthi usebenza ngehousing inasethi ngaphezulu kwamandla wakhe. Fanele mina ngenzeni. uyabona mbukeli lapho ekhaya ke labo sikuthi ukhulunywa ngabo labo mfaka ukuthi akhuluma ngabo labo yiwo laba phesi kube ngathi imasipala yethu or amalokuza ama-local municipality wethu awasebenzi kanti ama-local municipality wethu ayasebenza inkinga is those individuals uyathola because mina ngingenile la phakathi la yezwa and then mangene phakathi la ngiphethwe kahle leyo njakazi leyo bengekho mhlawumbe Manje manje ukukhona. so I'm very disappointed. I'm become disappointed ngabantu abanjalo. So mawuzile uzofuna i-service endaweni ze-government or like any other places inkinga mathola ukuthi like inomuntu eyi-1 or abayithunyana thukija wathuke phakathi kwaso lesi lokuza leso staff leso usikhwema ukuthi ungahambi bese uthi umasipala akasebenzi or like njengobona la ma-ofisi nabantu balana abasebenzini no there are people who are committed abasebenza abantu mina ngibuya phakathi la izinto bezi-right so abantu abanjengalo siloyo igama lakho bani ngibiza igama lakhe la Ngisamazi ukumazi. yibo la bakhoza ukuthi gcine kube so come let me show you sekushiswa indawo zethu manje zikamasipala-ke kugcina manje sesiba nendawo eso niyabona le building le yenzelile kuze i-guard room le yala kamasipala le guard room le angizelenga yabona sengifunza izinto ukuthi angizelenga zona yabona masekuso ubona kuyini manje yona le ubona kuyini umphakathi oshisela lo mphakathi ushisela utoyitoya izinto zakhona ngisazi mara kuyoba kwindaba zokuthini zokuthi batoyitoyela mhlawumbe like i-service or mhlawumbe somebody ukuthi unjani njani waphethe kabi. What a beautiful lokuza bathile guard room or it was yenzeke 2022 since it's 2022
So manje iwinter busingaki le 2022 23 24 25 26 nani ke baphathi ke nabe unazo manje anilungisi ngani lento kunto encane kanje nani baphathi ama security manje agodola manje la they can't light ama heater la lungisana fix this thing baphathi fix this thing how inesikhathi ichiswa ngomani because obviously when there's ama-services lawa it's because of lack of delivery ama-services. Okay. So and nento unemployment yabona sihlangene zonke lezi zinto, then because kuquestioneka nento ukuthi how do they employ people here under contract basis and who comes in, you know, so the community gets frustrated. Bese when they bazo negotiate lana ukuthi they must be addressed and attended to, then they don't give them time. Then they get frustrated, then they start with no, let's spend these things so we can stop yonke lento le, because in any case we don't receive any services. Yeah, but at least the community was smart enough not to burn the entire thing down. Yes. Only to burn the little part, big part of it. Naku la sesikhona ke manje sila kulo muzi othi kuwane bawufaka udukile ya bafaka ude kanti abakude abahlobana abantu bakafaka ude amazulu manje ngathi umuzi wamandebele lo de ungakhona ama-decoration engakho njena sanibonanga ninjani siyaphila ngibaba uravela ne wawubani Sibanyoni yaba nobakufaka ude la uyamazi ngiyamazi mphi niyazana ngiyamazi ubaba ezize kuye lo uya bafaka ngazi mhlawumbe singahlala phansi nasikhuluma esihleli na noma singahlala ngaphandle akunankinga ngaphakathi endlini iyafana ngaphandle iyafana kumele ningithengisele le stop, ngada ngisasebenzisi. Ningithengisele le stop lezi, ngada ngisasebenzisi ni. Don't wrap up. Man, outside like out. Iza nesitulo nje kuphela mbhuti wami sihlala ngaphandle. Singahlala nasi isitulo la. Singahlala la ngaphandle. We don't need to be getting mina nasi isitulo sami sengisithole. Baba mimi njengobona la kusilana ne. Yebo. Ngihamba no baba uFakuda ne. Ubaba uFakude ungitshela indaba enkulu la. Ungitshela ukuthi la kukubo la. And then una maphepha wabambili awaphethe lapha kuye lapha. As old as from Pomet, nane, to title deed, everything. And then bekunje abazali bakhe le seksele yena, then ngokufishane la kwakhe la. Ngiyezwa baba ngendlela asho ngayo. Yabo manje empeleni ngifaka le microphone lana mngana ngizokwazi mayekela ithi singibekela. Yeah. Indaba indlule yathengwa ubaba 1983. Yeah. Kunamaphepha khona ama-duplicate wakhona. Yingakho ke ngihleli la kule ndlule ngoba yathenga ngokusemthethweni. And kulawo maphepha lawo yimi nodadewethu abasifakile ubaba nomama abazothenga le ndlu le. Mangabe ngithi ngiyabheka isitori sakhona sihamba saze safinyela kwiBhawa housing yase Springs. Masifika ke kuBhawa yase housing yase Springs wathola ukuthi ubaba ke uyayiwina indlu ngaleyo ndlela leyo. Ngoba babhala lapha nakhona amaphepha khona. Hayi ukuthi ngikhulumela kuba empeleni ukuthi amaphepha wekho or lana ngihleli ngenkani. Ungandlula mama. Or kanjani? Ungandlula or awungeza la kithi la manje you can come join us. 2016. Umama bani uqala. Umama wakwami.
Oh. Oh no, it's affected. She can come. Yeah. Okay. Mama wami yathengwa ngaleyo ndlela leyo kubapho Lucas Mxolisi Fakuthi. Ithengwe kubani? Ithengwa kubapho Lucas Mxolisi Fakuthi. Ukuthi babakho. Yimi. Uwe. Lucas Mxolisi. Bayithenge kuwe. Yeah, nahambisana ema-ofisini ne. No, ungaphikisi into engabe empeleni ushuthi wena othi wena uyithatha emoyeni. Indlu yathenga ngokusemthethweni. Uyangiphikisa lokho. Ngiyakuphikisa. Indlu babakho wayithenga kumakhansela le. Thina sakhishwa la. Sikoloti rent. Mamela ke, ngikutshela ke. Mina la ngifikela kungekho umuntu. Safika la kungekho umuntu, ngafika ngakuthola 1983 la. Ngakuthola mina na. Sasisikhishiwe kudala. Nasengishiwe kudala. Yeah, sasisikhishiwe kudala. Zange sithi yeah, right ukukhishwa kwenu. Mina angazi ukuthi amakhansela alikhipha kanjani. Ne? Ngo-1983. But mina mangizongena kule ndlu le nobabami nomamami. Bekungekho umuntu, kungekho umntwana. Yabo, wena uqala kwakho kuzofika la kimi. Uzongitshela ngendaba zendlu nina. Waqala futhi wena zange uze wena. Waqala wathumela uVera Msiza noSindi Msiza. Nama engihambile ngayojikisana nabe High Court. Sithathwa kwabucindi osebenza eofisini. Baphethe i-title deed kaLucas Mxolisi Fakuthi. Mangizobizelwa endlini. Leyo. Mangizobizelwa esasa. Angisho. After that uSindi nglalelo. uSindi noMamvera. Kana lo take amala kubani? Mina ngutebele Sibanyoni. Tebele kanale Sibanyoni. Okay, ngizobizwa kuSibanyoni. Before siba kuSibanyoni, uzalelwe la kule ndlu wena? Angizalelanga la, mina ngizalele 26 eMrupa. 26 eMrupa. You are old now? Manje ngina 56 years. 56? Yeah. So 83 was I 13 years. Bona 13? 13 years. Mawufika la? So uhleli la nabazali bakho? Ngihleli la nabazali bami baze bashonela la, bangcwatshwele la. Baphumelela? Yeah, baphumelela. So beniphuma phi before nifika la? Siphuma e26 eMrupa. Kuphi lapho? E26 eMrupa kusekhaya khabo baba. Kubula eKwaThema? Kula eThema. Ngawo babakho lapho? So babakho beyanganamuzi? Ubeka ubaba azathenga lo muzi lo. Lapha endlini behlala yimi, ubaba, umkhulu, ugogo no-auntie. But wena uthi manje i-title deed la ibiza ulokuza i-duplicate ibiza uPete Sibanyoni. Pete Sibanyoni duplicate engiphethe ibiza uPete Sibanyoni. Lo azange avele njengoba ngikutshela baba. Wathumela abantu kuthiwa uVera, uMamvera noSisi uMsiza. Iqiniso lelo bafana. Mina ngibizelwa esasa. Awubona boVera noMsiza? uVera umamkhulu wami lo omunye umntana kamamkhulu wami dadewethu. Oh, okay. Yeah, la ngihlala khona eDavidton. Yiba beza la. Yibe beza la. Manje uthi ubaba lo indlu le iuthi ithengwe from wena ngoba bakhe. Mangahlaza la. Ufuna ukukhipha amaphepha. Mangahlaza la. Phela uphethe amaphepha akho? Mina uphuma kwami la bengana. No, it's fine. Unamaphepha wakho? Yebo nginamaphepha. Okay. Ubaba kuthenge in 1983. 1983. How old were you in 1983? Mina bengina 13 years. Bafa kuthi wena bona ngakhe? Hambe lapho uma 15. Una ngakhe manje boy? Mina 61. Okay, kulungile ke. Hlaba amaphepha ngasiphi answer esifunayo. Awusibonisela amaphepha. Okay. Okay, mbukeli lapho ekhaya ke. Uyabona bafaka ukuthi phethe amaphepha wakhe ngisho. Ubaba naye uthina amaphepha naye uthina amaphepha wakhe. So masibona amaphepha kalungu zakababa uSibanyoni njengoba sisilawa besizobonile. Siwaqhathanisa. Sibona ukuthi kanene kahle kuhle kuhamba. Amakhe kunento ofuna ukuyikhuluma.
Uzala. Okay. Alright, yofunga phuma nge-TV. TV izendlini aphume afuna uphume TV. Baba uSibanyoni ke uze nowakha amaphepha ke. Alright. Njengoba ngisho ke mbukeli. Indlu le ukuthi yabangwa la. Indlu ukuthi baba uSibanyoni uthi ungene nini wena la from 1983 uhlala la? 1983. Manje le ndlu yakho iyawa musa. Baba indaba ukuthi manje kusele mina kuphela. And manje umsebenzi ayithola kahle. Ibheke cement le kufuneka into ama-cement ayithula. Baba Sibanyoni nelokuza ne-building sanda ne. Bengithi uzofaka itina lezi. Lezi sihleli phezu kwazo. Yize engiqale ngazi ukuzithenga itina ukuba empeleni ngisho ukuthi ngizokhipha la ngifake la ama-big window lawo. Okay. Alright boys. So ngiphatheleni ke laba uSibanyoni la. I-duplicate le. I-duplicate le? Anje vele ama-duplicate wala ithemba. I-duplicate usho i-copy, it's a copy. Ukuthi ngikwazi ukuthi empeleni ngisho ukuthi ngakhona ngiyenza i-title deed. Title deed? Anginayo i-title deed baba. Ngizoyenza kanjani i-title deed? Ekubeni i-title deed iphethwa bobo Mfakude. Angisho ngiyasho ngithi ngibuya e-High Court. Umthetho wa South Africa ume kanjani? He who possesses a title deed possesses like the property. Angisho ukuthi kunjalo la. But umthetho usho njalo. Ophe title deed ebiza ngegama lakhe. He who possesses the title deed and the title deed is under his name is the owner of the property. It's one thing ukuthi pa title deed uyiphethe mara uthi like ayina magama wakho. Yabona? So lento ongipha yona yini lento le uthi i-duplicate yani i-duplicate yani? Duplicate yendlu le. Le Shandisi yenu le. Iyonziwe ngo-2003. Yebo. Le permit yenu wane? Yebo. Boy ile yakho yanini le yakho? Donkey years. Shekutala kabi. Mamela baba ne? Yebo. Yezo. Lento yenziwa ngawuwe le. Yebo yenziwa ngayo. Yenziwa bakho lento le. Yenziwa babami. Yenziwa bakho lento le nane. So ake ngikubuze ngayo ukuthi yenziwe kanjani inini because bosa soyiboy. Boy intwana lento mazenzakalani. Baba ubaba na unayo yakhe yabona. Wena wanta bangakanani? So wena ke iphepho nalo la ukuthi loba lona kanalo ngalene and wakhe wakudala. Yabona amathekhi joko makusaqala la uyayibona? Yebo. Yeah, i-first owner le. Uyayibona? Ya 19 donkey years le. Le yakho yamanje lo ngo-2003 le. 2003. Yawumbe kancane. 1983. No, lento yakho le 2003. Yeah, ni donse ngo-2003. 2003. And 2003 ama-permit bewangasekho. You must know that. Right. Yeah, bewangasekho ama-permit 2003. 2003 after 1994, 95, 96 kuza ngapha. Kusebenza ama-title deed. Ama-title deed angena ngo-2012 baba. 2012 ama-title deed. Sibanyoni mara ngizelanga la ukuthi ngikwenza ukuthi abantu bakuhleke kuma-comment yani. Uyezwa? Okay. Yeah, ama-title deed angene after 94. After 94 uMandela base simbekile. Uyakhumbula sabe kuMandela kwaye president? So this bese zingasa yenzwa like bathini then but okay, then what else do you have? Ini iwolo. Bakuthi lo. Ufakuthi bonza ijaji le yana. Ile ayibiya court into le yana. Ukuthi niphume nala endlini la. Bolo noba lapho ile bolo noba bakhe ngisho lapho. Yeah. Ngiyafuna ukwazi ubaba wakho washona nini? Amuphi nyaka? Baba ngishone 2006. Lelo njana wayenza nini? Ngisuthi bese bathi mawukuvuselelwa ama-title deed ke 2003. Wayenza ngamuphi nyaka? Yenzoba lento kahle. Ubaba zonke lezi zayenziwa ubaba e-ofisini. Zonke lento lezi ziphuma e-Spring. 2003. Yangizwa. Washona nini?
baba ushone 2006 Bekahlala phi? bekahlala la hey ngiphikisa Azange aphuma bakho la. mama mshonele 2004 mama amcala Phumelela. Baba akashonelanga. akashonelanga la Mina nangiyana ku True Commission baba ko beyangahlali. Unamanga baba yazi wena unamanga kasompi. Bani baba ko unamanga izakutshela empini baba izakutshela nayi lento. mamela lo baba lo 2000 futhi akusubaba umfana mangabe kushuthwa ka 1965 esidlulani kude kakhulu mina ulalele ke ubaba lona ke ulalele ukuthi ubaba lona ke unamanga impini azange nafika la nazo gcekeza la endlini 1983 azange nafika nazo gcekeza la endlini na wena no Steven Mfukeng ikesi yakho bayichitha nasecourt bakutshela ukuthi mamela ngifuna ukukhulumisa amaqiniso awukhuluma amaqiniso wena azange sicela ngazokhipha mina iminyango yakithi lebephakathi iminyango wakhipha yephi iminyango lebephakathi hayi ukugcekeza nagcekeza bayabagcekeza yebo bagcekeza nompini Mfukeng bajonjani kwalahleka into eziningi baba la endlini kwalahleka amaphepha kwalahleka into zikababa ezahlala ekhistini yini lezo kulahlekile baze baya ecourt baba bayiwa ecourt eSpring icourt le yala ikwaThema naye umpini azange bamchithe icourt azange ichithe icala angisho ukuthi iqala bafika mamela azange balichithe ecourt icala yena ecourt bamchitha ukuba empeleni kusho la enumber 2 ekawo abe 50 meters namanga baba miyazi mina yazi lana yini la asina iphone angeke iphone number ka all that is not the phone number ka all imanje la leli furniture shop leli lani leli akusifurniture shop lebhawu ngiyongitshela ngayo ukuthi empeleni kusho yonke into yayenziwa ngokusemthethweni okay khuluma indaba zenzomagcezana amagcezelana lo baba lo namanga baba namanga bafa kude awukhuluma nguzokhuluma ngendaba ze Truth Commission kwenzakaleni ku Truth Commission lendlu ibiya ku Truth Commission lendlu le yebo no Truth Commission nasi statement le into abayibhala lapho ku Truth Commission bayasho ukuthi ubabakho lendlu bamrobhile bamthengisele ngobugebengu ngothi thabe singabantwana sihlala la akekho umuntu angathenga indlu aboleka imali emsebenzini azothenga indlu bangamnikeza islip bangamnikeza iphepha yathi judge prove let the prove what banginikeza isikhiya tshela mina ijudge la summarize lapho baba kwathi uzo appeal sa appeal namhlanje nice statement sasemajudge nice baba ko la ngamhlula khona wise ngitshela indaba zokuthi wena wamhlola uma emajajini ngikutshele ngani yabona istory ngikutshele ngani yabona le story lesila baba lesisila ngangisayiniswa ikhansela unyakale engangimcelile wasayine asayine naye ngitsani bosana ukuthini usayine ukuthi empeleni kusho ukuthi funds phume ngelanga eliso e-ofisini angihamba nawe naye ofisini ngihamba nawe ngisho wavuma uzophuma ngisayina phuma okay wayengazange wakhiphela amaphepha lawo manje zange ukhiphe amaphepha lapha maphi amaphepha lawo azange ngikhiphe amaphepha lawo kanjani azange ngikhiphe amaphepha why manje nokhiphela amaphepha athi phuma wasayina wena la wasayina yazi lapha bangibuza into A1 yabo mina le case le ngathi zoyihambela empini kusafana ukuthi mina nawe si high court uya khona la icourt azobutshela ehousing eJohannesburg mama ehousing ngizonitshela ke ehousing basho ukuthi empeleni kusho ukuthi fanele ukuthi ngibanikeze abompini yes abomamvera bathi fanele ukuthi ngibanikeze indlu yeah ne manje ke masekuza ke kuza abomamvera beza ke baphethe ini iID ithini ID ama ID wabo bathi ngisayine ne iphepha mangisayina makufanele ngizosayina le phepha uyafunda izinto ne libhaleni Mamvera Msiza Sindi Msiza kahle mina kahle kulabantu laba
So ngilisana noFakude or ngilisana no kuthi empeleni kusho ukuthi into eyayenziwa eSprings kwenzweni kusho ukuthi ayifunde all right it is just brush le bayisebenza into ibrush i-advert bazi-advertise labantu yabona labantu laba okay kancane Mr Fakude kancane once uthenga indlu either imali kuya from bank to another account mele kwe that umlando abazondinga wona mayo protester for this thing utolela le ndlu le because bazocheck umlando ukuthi iphume kubani yakubani and iphume kanjani kulo muntu yakulo muntu loyo. That's the process needs to go, which means both of you go did a deed search of this house. All right, baba ne masibuye kuyo ne nile housing uyako ngisho kusho wena housing bakutshela ukuthi iParliament ubheka indlu yabo ngisho housing ngisho bakutshela emehlweni ngisho ngitshela mara manje mina makufanele ukuthi empeleni kusho ukuthi ngizosayina lawo maphepha lawo wayibhala uVera Msiza noSindi Msiza. Manje mina ngiyangazi ukuthi eHigh Court ngihamba nobani nabantu bakaFakude eHigh Court angisho ehousing bakutshela ukuthi iParliament ubheka indlu labo abomsiza aboVero badila noFakude lapho abantu bakubo lapho or wrong baba yebo abantu bakithi mina lesikhathi leso bengahlali la that's your own politics ipolitiki yabo ngalo so wena do you accept ukuthi kahle inkinga engibona lana baba ne akusuwe yezo le mess lesikuyo le ayibanga uwe imess ebangwe ubaba okuzalayo yathola ubaba okuzalayo akazange izinto ngendlela eright yikho now this thing is coming back to bite you in the neck. So umkhulu uyenzile ukuziphutha wathengiselwa indlu ngobugebengu le ndlu bengathengiselwa ngoba uFakude njengoba basho uFakude le nto inezibonda phakathi indaba zama cold drink so nina akumelanga nilwe you cannot be enemies lo umntwana wala ekhaya ngisho kubaba ubaba ufile othenge indlu angisho so umntwana bekazoyenza njani bengekade baba ngibonisa iphephorini umntwana ufuna ukuyongena endlini ahlale angisho yathola so nawo lo baba ushonile ngamtshela ngiciniso bengakutshela ubaba zange ukutshela iqiniso akazange ukutshela ukuthi kuhambani ngendlu mina ngiyazi ukuthi baba into yonke into wayenza ngendlela eright and nokuyithenga icourt yala lapha i-high court not i-regional court the high court is denying that department of housing iyala bakutshele futhi lokuze nemehlweni ngothi bayenza lento ukuthi angifuni ukuthi bayenza lento bamtwista imali babakho bathuthi abamnikeze imfanele ijaji nali summarize azange bamnikeze imfanele yabo zokuthi nayo ke indlu sokuya bamnikeza nje isikhiya nje kuphela ukuthi bamroba le mali yabo that's why mina ngathi sengidla ngokuthi sakhishwa thina amabhizinisi yabo asengiza ngikhona ukuzwa mina ini sengi-applyela la majaji lawo sengumbize emajaji ngithi ake kuyasho ukuthi lendlu kanjani ukuthi siyayithola lento ukuthi no lendlu la basikhipha ngothi ngasibancane bengithanda udadewethu ithu sibancane basikhipha ulo njani uShade yabona namanje uShade indaba sayashona uShade nalo baba wangale bathi ubani lisidi lo wangale ngasefudukane ngale uye bekaphethe office lisiya uye wayephethe office ngithe mina sengigijima sengitholile imali sengifika ke ulisiya kasatholakala atshela nomntana akade hayi nakufuna umuntu osozo ukuthi angikho yena njalo usema meeting akekho njalo usema meeting akekho baza bayenza ukuthi basikhiphe la bafaka ingidi mina ungena kwami la yebo abantu bengiyazi ukuthi empeleni ushuthi bayakhishwa ezindlini lothi angisho nawe njengoba ukhuluma ne you were born in a particular time angazi ukuthi imithetho yalokhuyana boy understand na lokhu yakudala vele endlini manihleli if I think even less than ngokweminyaka even under 19 if not mistaken under 19 lapho under 18 nani ngavunyelwe ukuthi la ngihlaleni yabantwana nodwanele ukuze nendlini yathola wena mama kukhulele ngapha Ngikhulela la Makoti. Makoti ubuya kuphi ekhaya Ubuya extension 3. ekhaya uzalwe la ekhaya
Yeah. Oh phela manje kunalento le ngeyitate yangisho. So abantu basaba udisclose ukuthi babo bani babuya kuphi yangisho. But mamela during apartheid time manje bancane. Umthetho ungavumi ukuthi nihlale niyintandane nibancane lokuze nemzini. Kwakufuna umuntu omdala azonihlalisa. Lawo bantu abadala bakhona abanye nawo bagcina badla izindlu zabantwana. Uyangizwa bhuti? So into enzeke kulabantu laba they were victim of that. Bakhishwa la because of like age. So iqiniso ngiyazi ukuthi wona uyalazi. So khala nje kuphela if like ukuthi yabona ngikutshela ukuthi maybe awuna ndawo ukuthi zoya kuyo ngizokuzwa but ungada akwazi la kulendlu le ukuthi akuseyakini. And manje akhuluma into athi mina ngathengisela ubabakhe kule age kanguyo iphi proof ukuthi naku la wabhala khona nobaba ungathengisa indlu na 15 hawu ungathengisa indlu na 15 you can't. No, abazali basaphila angithi indlu mina bayithenga kumpini uthi bayithenga kuba usonjalo ukuthi empeleni isivumelwano basiyenza nobabu Lucas Mxolisi Fakude sani sivumelana and ubaba wami wayemdala ne ngaleso sikhathi leso makazosuka kibo ne ukuthi azothenga lendlu le mina ukuthi wayithenga ngemalini kubani yilokho engakwazi ukuthi wayithenga ngemalini kubani mara mina isivumelwano sokuthi empeleni kusho ukuthi uLucas Mxolisi no Pete Spanion baba wami babehamba icourt yokuba empeleni kusho ukuthi avume yena kuba empeleni kusho ukuthi into vele uyinikelela kubaba mara uma novuma unikeze indlu babakho no ome kancane oyimancane bebahamba icourt ubaba no ubafakude nobabakho yeah ane so these things happening when man be court akusinto kwazakudala kakhulu leso intweni le into yasecourt le usho ukuthi yena bekangahlani nobabakhe ufuna ukuzathola ukuthi wena wayibe ungathendi icourt yakhona wena mina ngangisesemncane mina ngangangeke benga-attend no mabamba ama-court labantu laba into ya let's ala yeah angitshele boclose wakho wena yebo ngangiclose kakhulu ngazange ngihlukane nobaba beningalwi nobaba ukusukela eMrupa ukuze sifinyelele la into ngo-1999 le 1999 beseliqinile la beseliqinile isende la 99 nothi besenabantu abadala bengathathi indaba zokuthi empeleni kusho ukuthi ubaba uyenzani empilweni yakhe besingangeni ezindabeni zikababa nomama yazi ngicela sikhuluma into soba yabona la mamela babami yami unonkosikazi la unabantwana bengaki nabantwana bayi-3 unabantwana bayi-3 okay bawufakude we can't just ukuthi sibakhiphe kanjalo umuntu nabantwana bayi-3 endlini yezwa singazi like bayiswa kuphi kanjani uyathola ngicela sikhulume lento leyo babami yezwa ukuthi unendawo ongaya kuyona mangaba kumele uphume la and mangabe ikhona ikuphi leyo ndawo leyo ekhaya la ngizalwa khona kuseMrupa e26 ukuphi eMrupa masila igradina ujamba nje oh la iduze la Strat 10 ngasho manje okay mangisho yeah manje lapha endlini indlu yasendlini ekhaya yeah isayinwe manje uanti wami uyishintshe egameni lika baba wayishintshela egameni lakhe uanti wami olama umama yikho ngithi bekusele umkhulu nogogo noanti nabanye abantwana bakamama bakababa abayithuntatha novuso yi1 washona kusele unithathani sekanomuzi wakhe omdala ke okay mamela ke leyo yelapha kini ngiyayizwa ne uwanti ukuthi sekayenzeni beninganaba awuna baba omkhulu sesena bekusele vele ubaba no anti yeah uanti kukubo lapha indlu masesifika yabona hayi le yale uanti kukubo wena usumntana kababakho lapha elokuze endlini bekuyindlu kabani bekamkhulu bekababakho empeleni kusho ukuthi ngathi mangifika nabo mamfera ecourt ne
Niko mixers with. Yebo. Niko mixers with. Baba uhlanganisa izinto manje nami uyangihlangahlanganisa ne. Yebo. Hayi ngifuna kancane kule ndaba le. Ima kancane. Angisho wena uyasho seselapha sesemrupha. Sesemrupha. 2017 azange ize la ngiphethe le phepha leli. Wathi signa la wathi ngumnyeze isikhathi wena uanti wakho uthe uzokhipha abacashi abasegarage bese wena uhlala egarage azange ukusho lokho kimi. Yebo ngifuna ukuchaza lento. Bakubuza umbuzo azange ukusho lokho na. Ngakusho kuyo. Navumelana kanjani? Ukuthi uzophuma ngo-2017. Azange asabuye baba Mpindi. Ukhe wabuya kimi. Singabuya kanjani uthi wanginikeza amanamba wakhona uthi ifoni yakho ayisebenzi nokusebenza. Ngisazi nale phepha lakhona liku. Mamela. Sazi nale phepha likhona. Ngabe lila. Azange ubuye mara ubuyile manje like sila manje. Ngiyanizwa. And lendlule uyibona ukuthi ikolota malini? Yeah. Kumanje lendlule umasipala ufuna ukuyidla lendlule washo ubaba ukuthi yena uzobhadala i-rent and uzobuya azofaka ama-security door. Makanjela manizona kanjani? Masihlukana e-ofisini washo kanjalo wathi uzobhadala i-rent. Indaba zanini lezo? Ngingasabhadala i-rent. 2017. Mara ndoda. Wathi ngingasabhadala i-rent banekhansela leli unyaka antu umamnyaka. Manje boss wena mara wangisokolisa. Boss why usokolisa because azange kuyibhadala i-rent. Azange ngeke ngithi ungabhadala. Azange kuyibhadala i-rent. Nawo amaphepha. Sizwangena azange ubhadala i-rent. No, ilokuza la data from 2017. Wena wathi usisi wakho ufuna ukuvula igesi. Usisi wakho wathi angeke aza kunikeza imali. Mtshelo uwe siyo. Wathi usisi wakho angeke aza kunikeza imali yokuvula igate. Uyayibona ile mali uyibhadalela abantu. Uyibhadalela lo muntu ofakude. Wena ngitshela uwe wakunikeza isinqwebe ukuthi at least uyovula igesi. Ngitshela wesibuya le office. Mina ngazi ukuthi mina ngibheka ukuthi wena uzayoclaima imali zakho. Wathi bakoleka Ngingavalanga igesi. Bakoleka mali ikheyavala igesi yala endlini. Azange ikheyavala igesi. Wena wathi kimi ufuna usisi wakho. Ngitshela uwe phela ngiyazi. Yangisho phela igesi phela ngisho noma manje masingena zela ngalokho. Masingena uthi le gesi le. Ikuthi emthethweni na ani bridge ngale gesi le. Azange sibridge. Ayi bridge ngama ngene ngithola igesi ukuthi igesi bridge. Angangena baba nethi scoop sakhona lesesimnyama lesi ebesifaka kuso amamethi. Hey wena mani wazi wena baba nice. 47,000 yanini ke le. Le amount yango 2017. 20 bani manje. 2026. Sleep ukade ubhadala ngaso. So which means now the amount is ngoba azange uyibhadale lento. Double. Khona manje ngikuphezulu. Angiphikisi wathi wena. Hayi mina ngangifuna ukuthi wena sikhulume kahle ukwazi ukuphuma la. Into ekade ikhuluma mina nawe. Uthi uyabhadala irent ubhadala. Mina manje ngifaka ukuconsumer la. Waconsumer bathi gijima wena uthi ule kuligalo. Ngoba manje wena sowubolile. Ikoloto lezi zibiza mina lezi. Yabo Babra madapi phepha lamanzi libiza lisabiza wena libiza mina everything phepha lamanzi libiza ufakude imhlakazi libiza ufakude yonke into la ufakude zangithi baba mamela baba mina iphepha alisangeni la endlini iphepha alisangeni since walivala ukhansela naye umpini 2017 angeni iphepha le rent la endlini maziza ne uyezwa mawungayeka amasipala manje mawungayeka amasipala zibiza yena le konto lezi zegameni lakhe and ugesi lwana ni bridge lapha ufuna ukuthi mama uthi kimi akubridge nginyoka ezilapha baba azange sibridge baba ikephi la dala ngilibele ngihamba bagcina beza labantu laba manje wena mitha ingana mitha bayibridge yibo ayina mitha lento leyana into direct lento leyana from apart ngena awana mitha yakamakhelwane neyangapha la it's fine azela ngoscom la suescom thina mara iloko uzibridge i direct line ungenile kunane akuna mitha number inini boss mama this thing now iya ku affect lento le yezo so njengoba sila azange siyimpila yezo ile story asizwe yezo lekingi la uyabona ubaba kana maphepha kwelendlu le akana next uyabona ifile igcwele la ama-tackle dit inini ezala amanzi ezikalo baba lo ngoba le konto zala kulo muzi lo zonke ziwele kulo baba nazi yonke into ikonto zala endlini lesi yazibona yezo wonke la 1000 lawo awela kulo baba lo and umasipala manje lendlu lofuna ukuyithengisa so la into kumele iyenzakale la kumele abuye lo kokwabo makabuye ukwabo
ayolungisa indaba le kamasipala le ukuthi masipala lendlu angayidli ngoba ikhonto lezi azakhubeliswanga la kuyo. So either way nalendlini la kumele ukuthi ngiphumile ukuze lendlini unfortunately. So babakhe it will be better ukuthi siqale solungisa into lapha kokwenu mangafuna ngizokusiza ukuye lapha kini yokhuluma nabo ukuthi bakuphinda ukuhlala. I can do that. Lendlu ubona wena uthi njengoba uhlamba isangeni phela. Ngiyabonga mina baba angazi ukuthi ukuphuma nakuyi ubaba azange ngasho ngathi ngiyala ukuphuma. Nethi ubaba azange asabuya from 2017 baba nje senza arrangement ke manje ne. Senza arrangement manje ne. Yezo. Senza arrangement. Abantwana esikolweni ngeke ba affecteke. Bafunda ufunda bona mfana. Funde kakhulu. Kuna khona la area. So you can travel from Lapa once you 10 street away. Okay, it's fine. Gokwenu kumele ukhulume nobani anti wakho ukhuluma nobani? Anti naye sewashona. Sela abantwana baka anti. Sela abantwana baka anti? Oh. Musela abantwana baka anti wakho? Aba cousin wakho? Ama cousin wami. Ubabakho bekana abantwana abafana bengaki? Si2 abafana besi3 abafana baka baba. Abayi2 oyi1 wanyamalala nje. Vile sasidala uJojo, uJojo. Bese uButbusi yena watholakala egwaziwe 1987. Ela kelela manje sekusele mina umfana. Alright. Umdala ubani kulabafana? Yimi umfana okhona manje. Okay. Mina ngisebenza nosisi wami. Mamela ke. Nayi into ekumele ilungiswe ke wena le kini le. Bekuyindlu kabani le yana? Bekuyindlu kababa. Baba kokuzalayo? Ubaba ongizalayo. Masifika eHigh Court. Hayi indlu kaMkhulu wenu. Masifika eHigh Court. Bekuyindlu ya mina ngathola ukuthi indlu kababa. Mina ngikhule ngiyazi ukuthi indlu kaMkhulu ngoba siphila sonke yimi umkhulu ugo. Ndoda mamela la yazi. Wona ngisharakanisa manje yazi. Ubaba wakho ne bengakhona ukuthola indlu khona la yezwa special during apartheid time athole indlu lapha abuye futhi uthola enye indlu futhi la akwenzakala awukhona hala so lendlu indlu ngisho namanje akwazi ukonisa yes namanje bengothenga if like ngithenga indlu for government kumasipala ayikwazi RDP yami ngaphuma la kwaThema la ngihlale ngibhalisa nje iphume eTsakani or iphume eReval akwenzakala iphuma ke1 RDP lawa RDP bathi ama RDP wona kuza wala mabhunu lawa ene lawa beba strict kakhulu ukundlula thina so mamele ke mangaba lendlu leyana bekuyindlu kababakho baba kho sekwamahla mathamba mhlophe manje manje angisho akasekho angisho sewashona so laphana kwakho ke wena laphana kwakho even if abantu bohlala la yezwa wena even bohlala la laphana kwakho uwosha umthetho laphana umntwana womfana laphana abantwana bakanti wakho bana ubaba babo somewhere Uyangizwa? Ngiyakuzwa khona mara mina nawe asizwana. Wena nobani? Nabantwana baka anti bami. Akunandaba naloko. Mina angisho mina ngiyakugabulisa yabona. Ngibunika umhlahlandlela. Ngiyakuzwa. Yangithola. Yebo yangipha. Ngiyabona wena umakasana. Ungipha amandla ngiyazo. Mina ngisumakasana. Ngumakasana by default. Mara ngumuntu nesintu. Noma ubani obukele la they will tell you like yamba kanjalo. Akhonakala ukuthi abantwana bamantombazana ane ngithi mangasekho mina endlini ngisengishonile abantwana bamantombazana basale sokuyobasha umthetho kwami endlini ukuthi ngizele zikhona abantwana abafana ukuthi ngibazele izinto siyala abantwana bakanti wakho wena they should start searching for their fathers emakibo kulapho ngawubaba nakhona babazukulu lapho emakibo kwabo ubaba mangabe unomuzi kulapho kubo wena ubaba kuma nje ulapho unomuzi ngini kulapho baba khona lapho unomuzi khona that is kulapho kwenu baba khoma kashona uwo controlayo ngiyabonga masu baba ngingazi ngingazi baba ngiyabonga bongazi bengazi ngiyabona ngiyangothi phela indlu manje ngoba ithintwe egameni lika anti kusho ukuthi hayi
asaba No, wena kumele ungibhalele wena. Masiphuma la kumele ubhalele ishow yami. Ngize ngizolungisa indaba lapha ukuze lapha kini. Ngiyenzeka ubutsotsi lapha. Lendlu u-anti futhi u-anti mangabe uthi ndikaba bakho. Wena u-anti wakho mangazohlala kokwenu wena uvume kanjani? angisho ubaba bekangasahlali khona sesihlala la nobaba kusho ukuthi ubaba washada imishado 82 owokuqala Hayi wena sona owes2 wena nethaba lokho na order wena nethaba wena nomadala wakho bengana order wakho bengana order nawe awuna order so mina ngizama ukufaka endleleni because manje le nkinga le kusasa uyabona umntwana omfana yobe inkinga yakhe manje nawe le nina futhi uniphume niyolula lendlu yakini le futhi anilweli niyongena lapha kukini lapha as long as usho ukuthi indlu yakini uyongena la ngajabula baba mangangenzela nami loyo musalo angali ukuthi ngaphuma lana ngaphuma noma kunini inkani nami ngizokwazi ukuthi ngathi nje ngingene ekhaya emzini kababa ngendlela kusho ukuthi mina ngathi ngathi anti uye sekathathe over ayisethi into engayiyo no manje la into kumele sizwe ngaya le kumele sizwe ngomlindi wekhaya ukuthi bafaka ukuthi uzanini yena la kwakhe ikhoti imvumela ikhoti ithi makeze kwakhe not mina na ikhoti ithi makeze kwakhe angifuni ukuthi vele ibe inkulu ukuthi indaba ibe inkulu phakathi kwami naye ayeze kibo nami ngikhona ukuyekhaya bafaka udeke ozalana uzo awungalathi ugwayi wakho mina thina sesizozwa ngokuthi wena uthi mina ngathi manje phela lesikhathi leside yabona side ene uyenza lento kanje njengoba khuluma manje athi angaphuma so nasibuya futhi aphinda shishirize futhi akhipha amanye amaphepha amanye ongawazi ukuthi akana amaphepha lo muntu nambongo bona lapha ofisini azangakhiphe phepha next akuna amaphepha lo muntu bayambuza ikhansela baba isho ini khipha iphepha phela nangu umuntu uphethe amaphepha khipha iphepha wathi wakhipha enye love letter ngazi futhi seyavuduka wakhipha elinye iphepha elincane elingaka bathi yini lento bamphonsa ngayo yangibangaza manje sayakhipha la maphepha amabrosha lawa amanye wakhona ile la legal wayefunani lapho kule legal wise yile maphepha lawo ngamshela wona fanele yabona lawo bona sisuthu inzo yenziwa experience siyaphuma manje ukuthi khuluma manje indaba yamaphepha seyidlulile ichance yakho indaba yokuthi sisele phepha end of July into medala mama right mamakhe end of July baba sesindlulile bazwana ukuthi July umbuzo wakho ukuthini mama anginambuzo mina ngiyamtshela ngithi yena makakhuluma ukuthi usiphi isikhathi esingakanani phela ukuthi okay yeah akubuyele emuva sigidagide indaba leyi okay nikeza inyanga end of July okay siyabona so okay ke yeah sekuphendulene mama ke and then like it's quite obvious ukuthi kuzwakele ndikubonakala ukuthi umuzi waka babo Fakuti nazo wawuyithukuthukwa unkosi yami ezingababo wakhe unfortunately baba washona like umfana omncane but yonke leminyaka behlezi vele inhliziyo ubhlungu ukuthi phela ikhaya lami so bazwana ngelokuza end of July or good end of July I'm good to end of July, but ngizothatha into zami lesinalate nalesa ngoba nami ngayithola kwi-forum njengoba mangena kwawe kwi-forum iso azange ukuthi empeleni shuthi zami kuyilungisa ngaphandle ukuthi sifaka amapende ngifaka amapende akupenda nje ngaphakathi angisiyapendwa ngisho yeah so yeah then mangabona ukuthi ready for end of July ke should levikile end of July ke bafaka ukuthi kumele ungipromise ke nawe ukuthi awuzilana uzohlupha labantu laba before end of July ngoba sasihlela angisho yeah so do you think Revelation TV befe isilokuza indaba yambe kahle yebo yambe kahle baba yebo baba hayi mina ngendlela ngisho baba ngisusa la ngibeke ekhaya ngendlela nami engabe ngisuka ngayo la ngibuyele vele la ngizalwa khona vele eMoropa vele ngizalwa khona vele sekhaya vele ngeke ngize ngithi hayi nenye ijazi ngizalelwa khona eMoropa
nodadewethu lo salelwa khona eMrubo salwa uPete Sibanyoni, Pete Mandla Sibanyoni ubaba wami. Okay, kulungile. End of July it is. Usho end of July or before? Yeah, Because useduze ngawo lo baba. yeah. Come to think of it. Noma sida ukhombisa nazi strat lapha. Eh. Strat ngoba for sure it's 6. Kangiphazama so 7. Sna. Was 9. Yeah, nje wasingena siyo. Okay. All right, kulungile. Angiboni inkinga mina eyapi yane. Yeah. Umuntu akalahlwa khona kini ngeke bakulahla. Nanoma kwabo cousin yini ngeke bazi bakulahla. Kodwa khona kuhle mangaba laphana uthi bekukaba bakho. Baba kasekho. Yebo. Akwazi ukuthi ngaba kamsi phela sekwamzala phela ukuthi abomzala bakho labo umunye wabazala bakho sekuye oshaya umthetho. Yeah. So it can't be. Basenza ziphi isibongo lapha abantwana bakhona? Abayi-2 basebenzisa umkwena isibongo sikabababo, abayi-1 usebenzisa isibongo saka Sibanyoni. Lo mdala kulaba abayi-2. Hayi mfana omdala ke. Kuthiwa nini 30 June isini? End of June. End of June. End of July. July. End of July. End of July. Yeah. July. End of July. All right. End of July. End of July ke ndoda enkulu ke. Yeah. Ravelo bana bewe guys, I'll see you on the next one. Lena iya nje wanizwileke. Bagcine bezwena ke abo baba ke noma naye uvumile uma Sibanyoni ukuthi into yabo they will put bazoyifaka ku action ngo end of July. Owakhesare base kuyela okhesare ke zikuya ngamashesho nomunye awuyela kwa kumpoti. Ravelo bana bewe. I'll see you on the next one.